Kasunjuk kirang bakur kabri hunyo trap akar hunyo terik na wing arajar husan kalalit ban kendu yuba Winston Tony Lingdo Chief Executive Member Kakasil Nomos District Council KHDC ban yakren halor ki babon kimat kibai day bat kakur kajaj nalor ki wei pat kimat ki jura. Habakran sigilap tay kubor na kalyang ba RL Kharpran Presiden uloong bakaway na kimat kabaksinjog kalapan sengaw siyaw CM kaday halor ka PIL kabala ujor da ka SRT halor ka jisimjait na ukpa hakabaw lapan paw bakum kajaban riyo kabasimjait na kakmi linti baw CM unsim kia halor kaniya. Uloong bakasinjog kalapha jingkarpat sa kayeng kasyari bandan benta persya yakatay ka PIL. Nalor kata uloong ru banakaliang kasenjog kalakarpat ru na UCM bo unpenyo ya kakam ratrikam kenang bakasenjog kanla ban petrikam susu ya kakam. Halor ki babun ki bentah ki badai baca ki kor ki jaj jadi penek ki reti dustur hendak UCM bagi babun ki bentah abang pai hari ni si kan senjor ke puas-puas nilayo bani tersibun ki agenda bagi kerman bahapa ke jelam tinggi batu ni ke UCM bertemai bila execution ke kat execution long gam ki ai bayar nanti bat ni kerman bah kini ke CDC kalau ka state untuk review projek mulai ni kam tam hang kor ka jai ke cingi ke bang iya kini si kelas senjor kata-kata but nilai keren lu hak bedai bat ki wei bagi pat ki pang ki ba kata amat yang ini si kam tam ke bedai bat ka PIL juga SRT ke baksim jaj nak kalian senang nak kalian jingi ka senjuk ngiyang nistan hak lorim juga matrilinear system banyak kalian skama pok ngilam jing ba tadi ndo ko siam baca ke bro long positif bat ki nang jaj kuman kawai ke PIL juga SRT kawangi kum ka senjuk nila implit nilai hikmat one file ke high court but kebaa pada ngi kedua ya siam nak mencari kampo yang jengi kum senjuk ke bangila persang batang license sausen ban kamera hang ni kum ke senjuk dan kami kamera wan petrol lagi kam ke bebun hak beri ku nyutrap jadi kalian jengi empat kono ke comment sendiri indang isong hak isi bagi officer di council dari bikin kat kambiar am takani jika try ngam dan sibun ban pencahaya mati tangkap taswan memang dan empat kini kendo hadin nang ni kay bami ngin tang kendo biang ya iba to ni siam ti banwan ka kam ngam ko aban watai semangata ka jinga jai pa jugi makadal ka jong kajing perkat reina mangi ki bayang hakanya hakan nong rem joga material system ya dek ni instan halo kam tan mala dek pas dan mensua pulang kuma ni ajat ke kami ke bebun bakha ke ba ai bun atiang instan rumentah hak tak nong rem bat nila file nila implit ke high court ban persya ke PIL juga SRT ya ke ajat chokpa kalau ke bamensau ya ke lawai ke future banwan kalau ke bamensau dah kata macam jan kat baman dan ni kita substan ke jadi kimka bah ke bini trap ida perlu ke tak sitro bagi mi kini di babun di bentah di bahar jong pekat ajak ke pa ajak kini hendak istah hendak bentah ajak baca ke kini dan bagi orang tenawai material society tang absin mentah dok mentah ke 4 ye kan don yang hearing lese ina kalian jungi ka sunjuk ni labo ya lawyer ban file ban implit but ada mentah 4 ye nak high court ni kita ya cekmat dia si hari ni banai benuan lese kan don yang hearing ka hearing ke bansawan ngin 4 ye tip ni dan sani au lawyer jungi bangilah bu dan sunjuk dia ka syong ai but inilah jiro yo just ke tingi bar for wajib bain don bin present hakan untuk hearing hak bakai ko ka khat ka disuk ka ada mentahi kadang ban don hi bangi nambah bagi custodian security itu store kende usia bagi bentah baru agak beri trap ketika disuk council ke balang custodian pada haba hadu mentahi ka ni bak disuk ka sim kiara bat kadon hatakan yang ban kesan ni ke bentah dan bagi sim chat dekat kami nambah bakadi custodian kumta tahap hi ban don bangi sunjuk bat nak buat ni kumsia mila keluar ba ini nya rekan-rekan ini cuma Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
Ka nutrition bakam bha, ka jing im bakam bha, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.